Muhawe ikaze kuri YouTube channel yanyu. Aha ni ku Rugamba Official. Tugiye gutangira turebera hamwe ibya Donald Trump ndetse na Pape. Muhawe ikaze. Guhera ku mugoroba wo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane, President Donald Trump yanenze yivuye inyuma Pape Louis 14. Nibyo koko Papa Leo 14 yanenzwe yivuye inyuma, cyangwa se Donald Trump yamunenze yivuye inyuma hafi yo kumutuka ku bitutsi bikomeye, ndetse yagaragaje ko yamaganye imyumvire ya Papa ku ntambara batangije ku gihugu cya Iran. Uyu ni Donald Trump nyine wamwibasiye amwereka ko uko atekereza ino ntambara atabibona kimwe na Donald Trump. Umutaripfana ubu ni Donald Trump yavuze ko Papa ntacyo azi ku ntambara ndetse atanazi byinshi ku bubanyi n'amahanga. Mu nyandiko ndende uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yacishije ku mbuga ze nkoranyambaga yagize ati, Papa Leo wa 14 ni umunyantege nke, ntabwo ashoboye yaba mu guhangana n'icyaha ndetse no muri politike y'ububanyi n'amahanga. Yakojeje ibaba muri winarandika ati, Papa utekereza ko kubira niyatunga ibitwaro bya kirimbuzi ari ibisanzwe, cyangwa agatekereza ko bitakwiriye kuba Amerika yagaba ibitero kuri Venezuela. Yongeraho kandi ati, ntago nshaka Papa unenga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump kandi yakomeje avuga ko Papa Leo wa 14 atari ku rutonde rw'abagombaga kuba Papa mushya, ahubwo ko yatoranyijwe na Kiliziya kuko yari umunyamerika gusa, dore ko ngo batekerezaga ko ubu ari bwo buryo bwiza bwo guhangana na Donald Trump. Ubu butumwa rero bwatumye benshi bibaza ku bitekerezo neza bya Donald Trump, cyangwa se uko atekereza. Ku rundi ruhande kandi Papa nawe yakomeje kugenda yumvikana avuga ku ntambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, ndetse niyo bashoje mu gihugu cya Iran. Mu cyumweru gishize uyu mupapa kandi yamaganye ibitero bya Iran ikomeje kugabwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yavuze ko bidakwiriye ndetse byamagana yivuye inyuma. Donald Trump kandi nawe yakomeje guterana nawo magambo, dore nk'aha yagize ati, ntabwo dushaka Papa uvuga ko ntacyo bitwaye kugira intwaro kirimbuzi. Ni umugabo utekereza ko tutakabaye duhangana n'ibihugu ishaka intwaro kirimbuzi kugira ngo ibihugu birimbure isi. Ntabwo genda umufana wa Papa Leo 14. Nyuma yaho kandi Papa Leo 14 yaje kugaragaza ko adatinya ubutegetsi bwa Donald Trump. Ibi yabivuze nyuma yuko Trump avuze ko nta bushobozi umupapa afite ku bijyanye na diplomasi. Ibi Papa kandi yabitangaje ubwo yerekezaga muri Algeria, ubwo yabwiraga abanyamakuru ko adashaka guterana amagambo na Perezida Donald Trump. Gusa yashimangiye ko azakomeza kurwanya intambara iki gihugu gikomeje kwishoramo. Papa kimwe n'abandi nawe yakomeje kugaragaza ko adashyigikiye intambara ya Iran, ndetse avuga ko ibyo Donald Trump akomeje gukora atari byo. Yamubwiye kandi ko agomba gushaka abihagarika. Ibi byatumye abatari bake nabo bibasira uyu mupapa, ndetse ku rundi ruhande nabo bakibasira Donald Trump. Gusa nyuma y'amasaha make Trump yaje gusohora ifoto yifashishijwe AI cyangwa se ubwenge buhangano yigaragaza nka Yezu. Iyi foto kandi imugaragaza ameze nk'uri gukiza umugabo uryamye ku gitanda, bisa nkaho uyu mugabo arembye cyane. Imugaragaza kandi akikijwe na za kagoma, indege z'intambara, abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atibagiwe ibendera ry'iki gihugu riri inyuma mu mugongo, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Uyu muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi iyi foto imugaragaza yambaye igishura gitukura. Iki ngiki mu bakristo kigaragaza igitambo cya Yesu Kristo witanze ngo acungure isi, hamwe n'ikanzu yera igaragaza ko ari umuziranenge. Iyi foto yahise ishyirwa ku rubuga rwa Donald Trump nyuma y'uko yise Papa Leo umunyantege nke mu bijyanye no guhangana n'icyaha, ndetse akaba adashoboye muri politike mpuzamahanga. Gusa nyuma y'uko ayipostinze, Donald Trump yaribasiwe ku buryo bukomeye, ndetse birangira amaze kuyikora ku rubuga rwe. Donald Trump yahise avuga ko yaragamije kwerekana ko ari umuganga, ntaho bihuriye no kwiyita Yezu. Abareba kure bo bavuga ko Donald Trump yaba afite ibindi biri kumukoresha, dore ko bitabimenyerewe ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ashobora guterana amagambo n'umunyapolitike amunenga ku bikorwa bye bya politike. Ibi bikaba bibaye kuri Donald Trump, ndetse nta n'undi ntekereza ko byari byakabaho ku rwego nk'urwo bibayeho. Senateri Mark Kelly cyo kimwe n'abandi benshi babarirwa kuri 20% by'abatuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ari miliyoni zisaga 70. Abo bose bibasiye Donald Trump bamubwira ko bitari bikwiye kwataka umuyobozi wa Kiliziya Gatolika. Nyuma y'ibi byose Donald Trump nyine yahise ababwira ko yari agamije kwigaragaza nk'umuganga, ntawe bihuriye no kwiyita Yezu. Gusa nyine impande z'abademokrate ndetse n'abarepublike bose bari bamuteye umugongo bavuga bati ibintu ukoze ntago ari byo, ndetse no kuba baterana amagambo na Papa nabyo ntago ari ibintu bikwiriye, dore ko ari umwe mu bashumba ba Kiliziya batajya bivanga cyane muri politike. Magingo ya tuvugana Papa yamaze kwinjira ku mugabane wa Afurika, hari mu rugendo ruzamara iminsi. Arimo aratemberera uyu mugabane nyuma yo gukomoka muri Vatikani. Mu bihugu bizamwakira cyangwa se agomba gusura harimo Guinea Equatorial, Algeria, Cameroon, Angola, Guinea Equatorial. Muri iyi minsi iri imbere byitezwe ko Papa azagenda birometero hafi 18,000 asura ibice bitandukanye, harimo n'umusigiti munini muri Algeria.
ibi bikazaba ari inshuro ya kabiri papa azaba agiye mu musigiti kuva abaye papa. Mu gihugu cya Algeria kandi gisanzwe kigizwe ahanini n'abasilamu, ni ubwa mbere kizaba cyakiriye papa. Uru rugendo kandi ari kugirira muri Afurika ni mu gihe Afurika ituwe n'abaturage b'abakristo cyangwa se b'abakatolike bageze kuri 20%. Biteganyijwe rero ko bwazagenda anyura mu bice bitandukanye, yiteguye n'abatari bake bazagenda kumwakira. Uru rugendo kandi rurashimangira ko Afurika koko imaze kuba yagira abakristo benshi, dore ko abarenga miliyoni 280 kugeza ubu ngubu babarurwa nk'abakristo batuye ku butaka bwa Afurika, ari nabwo papa agiye gusura. Uru rugendo kandi azarutangirira ku butaka bwa Algeria ni kimwe mu bishimangirwa ko papa nk'umuntu usanzwe ukurikiza inyigisho za mutagatifu uzwi ku izina rya Auguste, akaba ari nawe mutagatifu uvuka muri iki gihugu cya Algeria nyine. Ntago bihuriranye kuko n'ubusanzwe n'uyu mupapa akoresha nyine inyigisho nk'izo mutagatifu uvuka muri iki gihugu. Ku rundi ruhande kandi Antonio Guterres nawe yashyize igitutu kuri Donald Trump amusaba ko basubukura amasezerano y'agahenge ndetse ibikorwa bitubahirije agahenge byose bikabasha guhagarikwa. Yabibukije kandi kubahiriza ubwisanzure bwo gutwara abantu n'ibintu mu mazi, ndetse anakomoza ku muhora wa Hormuz. Ibyuko hari benshi rero bakomeje kuva kuri Donald Trump n'imyumvire bari kuyikemanga, ndetse n'iby'intambara bakayibazaho byinshi, ndetse n'ibikubiye mu bizaza mu masezerano uko azashyirwa mu bikorwa n'ibindi bikorwa bigiye binyuranye. Tuzakomeza kubibakurikirana mu nkuru zacu zikurikira. Turasaba ko mukora subscribe, comment, like and share, ndetse mukatugezaho ibitekerezo byanyu n'inkuru mwifuza ko twabagezaho ubutaha. Mugira amahoro. Kandi akikijwe na za Kagoma, indege z'intambara, abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atibagiwe ibendera ry'iki gihugu riri inyuma mu mugongo, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Uyu muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yifata imugaragaza yambaye igishura gitukura. Iki ngiki mu bakristo kigaragaza igitambo cya Yesu Kristo witanze ngo acungure isi, hamwe n'ikanzu yera igaragaza ko ari umuziranenge. Iyi foto yahise ishyirwa ku rubuga rwa Donald Trump nyuma y'uko yise Papa Leo umunyantege nke mu bijyanye no guhangana n'icyaha, ndetse akaba adashoboye muri politike mpuzamahanga. Gusa nyuma y'uko ayipostinze, Donald Trump yaribasiwe ku buryo bukomeye, ndetse birangira amaze kuyikora ku rubuga rwe. Donald Trump yahise avuga ko yaragamije kwerekana ko ari umuganga, ntaho bihuriye no kwiyita Yezu. Abareba kure bo bavuga ko Donald Trump yaba afite ibindi biri kumukoresha, dore ko bitari bimenyerewe ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ashobora guterana amagambo n'umunyapolitiki amunenga ku bikorwa bye bya politike. Ibi bikaba bibaye kuri Donald Trump, ndetse nta n'undi ntekereza ko byari byakabaho ku rwego nk'urwo bibayeho. Senateri Mark Kelly cyo kimwe n'abandi benshi babarirwa kuri 20% by'abatuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ari miliyoni zisaga 70. Abo bose bibasiye Donald Trump bamubwira ko bitari bikwiye kwataka umuyobozi wa Kiliziya Gatolika. Nyuma y'ibi byose, Donald Trump nyine yahise ababwira ko yari agamije kwigaragaza nk'umuganga, ntawe bihuriye no kwiyita Yezu. Gusa nyine impande z'abademokrate ndetse n'abarepublike bose bari bamuteye umugongo bavuga bati ibintu ukoze ntago ari ibyo, ndetse no kuba baterana amagambo na papa nabyo ntago ari ibintu bikwiriye, dore ko ari umwe mu bashumba ba Kiliziya batajya bivanga cyane muri politike. Magingo ya tuvugana, papa yamaze kwinjira ku mugabane wa Afurika, hari mu rugendo ruzamara iminsi. Arimo aratemberera uyu mugabane nyuma yo gukomoka muri Vatikani. Mu bihugu bizamwakira cyangwa se agomba gusura harimo Guinea Equatorial, Algeria, Cameroon, Angola, Guinea Equatorial. Muri iyi minsi iri imbere byitezwe ko papa azagenda ibirometero hafi 18,000 asura ibice bitandukanye, harimo n'umusigiti munini muri Algeria. Ibi bikazaba ari inshuro ya kabiri papa azaba agiye mu musigiti kuva abaye papa. Mu gihugu cya Algeria kandi gisanzwe kigizwe ahanini n'abasilamu, ni ubwa mbere kizaba cyakiriye papa. Uru rugendo kandi ari kugirira muri Afurika ni mu gihe Afurika ituwe n'abaturage b'abakristo cyangwa se b'abakatolike bageze kuri 20%. Biteganyijwe rero ko bwazagenda anyura mu bice bitandukanye, yiteguye n'abatari bake bazagenda kumwakira. Uru rugendo kandi rurashimangira ko Afurika koko imaze kuba yagira abakristo benshi, dore ko abarenga miliyoni 280 kugeza ubu ngubu babarurwa nk'abakristo batuye ku butaka bwa Afurika, ari nabwo papa agiye gusura. Uru rugendo kandi azarutangirira ku butaka bwa Algeria ni kimwe mu bishimangirwa ko papa nk'umuntu usanzwe ukurikiza inyigisho za mutagatifu uzwi ku izina rya Auguste, akaba ari nawe mutagatifu uvuka muri iki gihugu cya Algeria nyine. Ntago bihuriranye kuko n'ubusanzwe n'uyu mupapa akoresha nyine inyigisho nk'izo mutagatifu uvuka muri iki gihugu. Ku rundi ruhande kandi Antonio Guterres nawe yashyize igitutu kuri Donald Trump amusaba ko basubukura amasezerano
amasezerano y'agahenge ndetse ibikorwa bitubahirije agahenge byose bikabasha guhagarikwa. Yabibukije kandi kubahiriza ubwisanzure bwo gutwara abantu n'ibintu mu mazi ndetse anakomoza ku muhora wa Hormuz. Iby'uko hari benshi rero bakomeje kuva kuri Donald Trump n'imyumvire bari kuyikemanga ndetse n'iby'intambara bakayibazaho byinshi ndetse n'ibikubiye mu bizaza mu masezerano uko azashyirwa mu bikorwa n'ibindi bikorwa bigiye binyuranye. Tuzakomeza kubibakurikiranira mu nkuru zacu zikurikira. Turasaba ko mukora subscribe, comment, like and share ndetse mukatugezaho ibitekerezo byanyu n'inkuru mwifuza ko twabagezaho.